Kapadasan, wano pa kasarita ni Kabsat Soto, tiintay ipatangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Soto, dirma ng biyanang, at dalapintas ang nobyak, kat ipanpan nakkalkulaunay, tauray sa nakagwapo, nakatumpungak itinalapsat abalasang. Gapoy ti dayta, agganatak amang ikasarkan ko na, tamangan kunak no agawan ti sabalikan niya. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nagpintas ka talaga, Sarina. Saan ka maumuma amang mingming-mingnidan nakaamamo arupam? Ni Soto met, nubya naklang aruden, ngem kasla ka payla agar-arum kanyak. Uray pa'y nga taagas sawat ang ton. Kasla armen kan tulat ta. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Ay ayaten ka met, Soto. Okay, kasano nga rudan? Dumanon kami? Sigurado ka? Nabiit ta pa yan nagayan ayata. Kat uray Kayat ka ngaminan nga sawawin. Ang mga numaagaw da kapalit sa balikan niyak. Ala nga rod, makaamu ka, Soto. Dumanon kayo nga rodan, no kasta ti kayat mo. Tatang, nanang, dumanon tayo. Asawa ko ni Sarina. Anya? Ay, nabiit kayo pala nagayan ayat. Ikasarmaon. Ay. Agpalabas ka pa imot ay, ti sumagmamano abulan. Uno taway no isaw. Ay, ba't ngagbaysa o soto anak ka? Baka lawas pa lang nga nagkinaawatan niyaw. Agam-amo kayo pa yan ang bag. Amon niyaw, ti ugali ti tunggal maysa. Ay na, amo ko ti ugali ni Sarina. Naulim a babae. Na emma, na singpet. Kasya, ti kayat ko a babae. Natal na. Sana kas kadag iti daduma di taawak wakirat. Tumaron tayon. Ay, anyat makunam lakay. Apay, makaas-asawa ka launa yun ay asutaw. Di mon malapdan. Basta kayat kong nga ikasar ni Sarina. Apay, anyat kinayat ginubiam ken ka sutaw. Nakapimpin tas nga may dilig itilangam. Anyamot kasta pa nagsasao yung tatang. Guwapo ak mo daw. Uwain, ang napintas unay di nubiam. Kasya itilangan ni Rosana Roses, hindi kalaplapsatan na. Iso nga raw da kayat kon nga ikasar. Tama nga numaagaw da pa'y kanyak, tatang. Kakaiso na kinayat nak. Iso nga sawa akon. Nagpintas mo di asawaan ni insan ko, nanti? Nakajakpat ni insan Soto Wen nga rod Ay wen, dumanon kami nito, inton bigat. Ada pagluganan, amapan ijay lugar tinobya na. Sumurot ka, bele. Ay, kayat ko, auntie. Tapno makitak man mo, tilugar pa kay kamangan ni insan ko? Nala nga rod, agsagana ka. Tama sa patayaw nga grubwat. Pumarbangon tayo kanaw. Tangay kayaten dagiti ubing tagsimpa. Palubusan tayo idan abalayan. Ay, wen abalayan. Aganat mo't nga may na mga sawa to'y anak may. Basta day ti unay ko, Soto, barok, Tangay kayat mo nga asawaan ti anak ko. Sikan ti makamukan kwa na. Sikan dakin kargo keng kwa na. Katsapay ko taya tamitag nanayon ni Sarina nga anak ko. Tapat patgag unay ni Sarina. Ikarik na. Jak to paldaangan ni Sarina iti sidong ko. Agbiag to akasla reyna. Siyak ti agtrabaho para iti pamilyak. Agtalina ito lang iti balay ni Sarina. May kagyaman ak nga ron no kasta barok. Kat no bilang di munton kayat anak ko. Kat kayat mo na sinaan. Isublim iti nasayaat kanya. Tas iaawat aklat takang kwana no bilang laeng. Jak isubli ni Sarina kada kayo nana. Ay ayatek ti anak yaw. Kat ayatek pati ti mading ugali na. No, adaman bilang. Kawan na. Kasta tinapod no nga gayat. Ayatem, ti si bubukal na kinatao ti tao nga ayatem. Nala, intay nga rod pagsasangwanan day tayo naluto at taraon. Abalayan. Ante, saan tayo kadipay nga agawid?
Rabiin. Kumyan tayo kanon, tasapaan tayo ti agawid, no bigat. Nabartag mo nga nun tay driver tayo. Anya? Ay, ala, nariga mga agpaiso. Ang mga noan niya ti mapasamak kada tayo no nabartag ti driver. Nagpintas ti lugar na sarina anyan te. Naglawa pa ti paraangan da. Uwin nga raw. Mayat ti agis tambay dito'y paraangan da iti rabi nukas to'y asulag. Wen nga ron ante. Uri awan silaw tas lagmat. Nagdakkel di bulan. Ha? Ante? Asino di nagkatawa iti napigsa? Nay, ay, jaka mo ah. Ni abalayan sa amay. Ada siguro kinatawaan na. Kasla saan mo tabusis ti bakit jagat katawan ti? Unaw, ni Sarina. Nanala, agking kinaltil na sigaraw kan ni Sutaw. Sarina, anya ka di talaga tikat katawaam. Gusto na. Itay pa ako manatawa ka. Di mo mo't nga ron ibaga tikat katawaam. Ay na, pasensya mo ti anak ko Soto talaga akastana no dumakkel ti bulan. Ha? Ada pangaruan ni Sarina? Kasta ka din, ano? Kasla kastan, sana bagtate anak ko Tasag paminsan mo't lakas ta. Kan masapula bantayan, tanudad duma, tumaray arumwar. Anya? Jak man amo no may ranran na laeng wano anya. Katadakan ka no maupay kan ni Sarina. Adapay gundaway mong agbabawi, barok. Ay, saan na nang? Ikasar ko lapta ni Sarina. Adakan ka dayta Basta bantayam nga rod tanak ko Ulitak. Si Kanton, takin kargo kan kwa na taasawam ka nga rodan. Uwan na nang. Ay, tumarayan! Kamatam ni Sarina, asultaw! Uwan na nang. Sarina! Mabit lang! Uray nak! Di ka tumaray! Sutaw, anyat napasama kidi rabi Apay, akinamat mo ni Sarina. Ay, kwa? Agin kinamat kami lang na nang. Gaganga iti agayan ayat Agin nantil da nga kinamat. Ala, agsagana kayo, ta nakarubuatan ti driver yaw. Umuna kayo nga agawid, ta sumaruno kami to ka ni Sarina. Apay ngaya di kay nakikuyo ga nagawid ka da abalayan, Sotaw. Kunak man nagawid kayo kan ni Sarina ije balayaw. Agawid kami to no sa alen na silag na nang. Ay, sa bagay. Wan, may mayat no pagkalma umpay tanak ko. Ano kasto asalag? Ay, talagang agbalin na hyper ni Sarina. Uwan na nang. Kat no kas pangarigan ta di monton maanusan tanak ko. Isublim ko maana saya at kanyak, wan. Taure kas tati anak ko napatigunay kanyak. Takakaiso ng anak ko ni Sarina. Kumustang tiriknam Sarina? Ala, apay akom kumustain naknay. Kat sigud mo't amayat tiriknap. Agyamanak, limpyo man na nakasarsarita to'y nubyak. Dita ka di pa'y agawid ije lugar yo. Kunam, agnaud ta ijay, aging gati kasarta. Uy, Sarina, agawid na nga ruda ni Tibalay. Yam amo ka karagiti kakabagyan may. Bakit? Ada nadlaw mawit agbali na manugang ta. Nadlaw nga. Anyat kaya't mo asawan lakay. Hindi na pantayo di manaw na di lugar na namitlaw na si putak nga agis-isam nga agmaymay sa. Anya, normal mo day ta iti taaw. No ada malagip mau ang makapaisam. Kat sana baliklikan ti panagisam mau sana ya. Wala hanggang sa balay di nadlaw ka ni Sarina. Sa balay di panagisam na. Anya? Akin agtantanamitim painokwa. Di lamat madlaw mo mo alala kayan. Overthinking ka, Mike.
Adan sa matiltililing jagbali na manugang ta. Anya! Eh, aguli mo ka mamay. Tilay bagbagam. Lay, Na. The tricycle la si Mardang iti batog lakay. adan ti anak ta. Kadwana ni Tilileng. Sarina ko na kuma. Kita ta pa nagsasaom. Tabangan no anda makangigken ka. Kat maidanon pa ikon ni Sarina. Kababain. Panang dadaal, iti agbali na manugang ta, ti kasta nga ibagbagam lakay. Malalala, ingkakit sabtun idan. Tanay, nagadag ti kargada. Unay kadaswertimon ka anakan. Nagpintas tiagbali na nobyam. Nagpudaw pa'y. Ginayumam samad. Nyangkel karinyo ba? Saan ba na? Jakto pa'y nagparigat na nangaram ken kwa na. Oo, patpat siyam. Imposible mo't daytan a. Ado matarigat tinagdalalam sakbayan na pasumbat mo. Amang ano pa'y akwarta tinagastos mo ken kwa na kanya. Sakbay ngay naklon na ka. Ay, saan mo ta, uncle? Basta labnak ni Sarina. Nainlab unay kanya. Ay na. Nakapapal ka kaanakan. Kuma, adamit masapulak akas itinobyam. Napintas, napudaw, sexy, kinkaubingan la. Itikas na atawan nyo, uncle. Adayaw na makasara kayo, itikas itinobya. Malaksid siguro, no? Ado ti kwartayaw, mapalbalin pa eh. Angam no kastang istambay kay lang arudan, artek kayo pa eh. Ay, asino nga ti mangayat ka na kayaw? Grabe ka mo't ngagsasaw, Soto. Gapo tala ka tiyamba kay tinapintas sa nobya. Kunamat na sino kan ngagsasaw. Limastog ka mo't dun ka na kan. Nini, ay isan mo taangkan. Ibagbagak lang tagpaisaw. Eh, ano ti mga apal kanyak Sarina? Apay ko na. Apay, Sutong. Wala, ta nakatumpo nga ka na tinapintas anobya. Kat si kanay ta. Ay na, paraudak launay ken ka. Thank you nga rod ano kasta, Sutong. Uy, Sarina. Ay ayatin ka, nga oray anyapay ti kinataom. Isungag sagana ka. Tainton madamdama. Mapanta agis tambay iji paglaklakwan da iti barbecue. Ano ti tatawi jay ka? I-display ka man anobyak. Sika ti kapintasan ditaw eh. Awan ti kaskan ka napintas ditaw eh. Nagningisit dagiti babalasang ditaw eh. Manmano tinapo daw. No adaman, naasawaan na eh. Kasta aya? Iso nga short pant ka no madamdama niya. Kan agis sleeveless ka. Tay ore lang makasisirap ti po daw mo. Ta paapalak man dagiti babaros akanugarak. Anya? Apaw, wala yun tasuot tinobiyam ka anakan. Puro nagkiting, makasisirap ti kinapudaw na. Sa nabalay ta, bagbagay na angkan. Wan nga raw. Ay no, nagswerte ka talaga ka anakan. Makapaapal ka. Ay, saan lada kayo ti mapapal kanya angkan? Adu kayo. Kita nyo nga nagiti babaros ditaw eh. Nilatan Sarina atin nakaiturungan nagiti matada. Wan nga raw. Apay, awan lat kabsat tanubya mon kanakan. Ay, awan angkal. Agmay-may sa nga anak ni Sarina. O sige angkal ha. Ta mapan kami biit dita store. Inak pagmeriendaan to yung nobya. Ay, bakay. Umay ka kanay. Bakay. Apay ayala ka. Umay ka. Apay. Kita ni Sarina. Ada ije po unti kalamansay dita arubayan. Kita man eh. Na. Dalawa nga makita dita ita silang ita. Ha? Ala. Anyat kukuanan. Nakangatumay dagiti dua nga ima na. Santo. Tilay. Makita. Lihos tao di ko nak.
Ada tililing na dahil sa babae. Tangiwat mo, mangag na kalakay. Masabaw lang makasarita sa anaimbag di anak ta bakit nariga tayo. Anya tililingbot nga bagbagayo. Awan mo ta, limpyo ni Sarina. Ay, limpyo siguro, ano, basit tibulan, anak ko. Ay ngam no dakkel tibulan, sumraw. Hindi pala anadlaw ko na takin ko na. Ngam nagul uli makaklay. Sumapol kan sa langan iti sa baling asawa, manakaw. Ay, saan na? Ay, ayatak ni Sarina. Diya kung makasapol iti kaskan ko na kapintas. Oray man pintas na amin na pintas, no kas J-Mart. Adamad kayang pangarwan na. Paagasak to tatang. Saan mo't anak araw? Maalapay na dya iti agas. Ay, saus. Soto, anak ko, agpanunot ka na imbag, ah? Tanariga, ti mailawan. Lay, papadam suto. Inak man makipurdiya, angkal. Isupay ti panangdanda kanyak. Ha? Ay kitwana ka nakan. Kahit ginobiyam ngay. Imbate medyo balayaw. Asinot kadwara ngay. Awan agmay-may sa ta rimarmot dananang kantatang, angkal. Aya. Ay. Hehe. Alang arod ka nakan. Mapankan. Tapnusan ka amaladaw. Naimbang nga oras mo, Sarina. Anyat masapulyo, tata. Siyak ni Karinyo, angkel nak ni Soto. Iswa di ka agbabayin kanyak wen. Ay wait, kayat mo tikan kanan. Ha? Ay, katuwin tata. Adda awit ko. Sa nga bandihado. Wala, pastre kenak ngarudan. Na iti uneg ti pagsaritaan ta. Sapay lang kumata di nakkuraan iti daytong ibagak Sarina. Sakbay nga ibagak dayta. Kayat ko pa'y nga ipakamo analawa ti dagak. Ngam ni Soto awan dagana. Adda 5 abakak, 20 akalding, 3 anuwang, ken 10 ababoy. Nagadon? Wen abay, adaya kasta ni Soto. Awan, saan ka ni? Awan nga rod. Adda atay baboy na ngam partyen mimut intun kasarmi. Akin, adda pa'y gayam lugan ko. Daan na lugan, ngem natibker pa'y. Pagserservis ko no mapanak agpalingki. Ay, baknang ka nga rod ano kasta? Medyo. Iso ano kaya tinak. Duwatan ton nga kinkukwa kanang itisan ni Kwak. Ala! Kaya't nakade, tata? Well, promise na love at first sight takin ka, Sarina. I love you. Kasanun ngay ni Soto, no aklunan ka. Amangan no agunget. No kayat mo, agtaraytan. Uwan Sikat makaamu, tata. Nabakbak ng kagayam ngam ni Soto. Aga-agaw nga ulit ang traidor. Awan mo't mading inararamid ko kankwana aping inagaw na tinobyak kanyak. Apay na lang. Malala, bay amaw. Di tati pakakitaan asaan na napudno ni Sarina ken ka. Sana ni Sarina ti pabasulan niyo. Jay ulit ang kukit niya. Amo na anobyak, inagaw na. Mala, bay amon. Sana bale, tasaan kayo pa yan nagkasar. Lipat mo ni Sarina. Ay, nasaya at may tentaray ni kabagis mo akarinyaw ti nobya ti anak tabak ay. Ayan ni Soto nga ay. Aday ti silid na aglaladaw.
di pa'y nangan. Hala, bayam ta makailiw-liwag tumatla day jay. Naimbag ta di na ibaga asurutin na ni Sarina. Di na mo amaw ti pangsurutan na ken ko na. Tawan makaamaw no sa di no tinapananda ken ni kabagis ko. Kumusta kan insan? Saan ka na naliday? Kasto insan, medyo naliday pa. Ngam saan una yun? Ay wan insan. Si Mang Putmut tanda angkel kan Sarina dito lugar tayo. Ne, ang tanang ka insan, amang numang riribok kamat. Saan insan? Hindi mo kasla kayat ko tagdangran. Ngam saan itam? No kasta, naklon mo ti amin? Sana na nasakit tinakam mo? Saan insan? Siyak mo't lang ti marigatan no gurgurak lat taidan. Sa baybay akon kasinsin. Oh, sorry na. Itay kapay lang ang katkatawa. Anyat katkatawa maya. Ay, apay ngaya kastaka. Adan samad pangarwam. Taman madlaw ko. Basta kabos. Kastaka. Ay, isublikan sa langan ka ni Soto. Anyati ko na! Ya, kunak, isublikan ka ni Soto ang sinatan. Kasta gayam ha? Kasta gayam? Ala, ang diretso ka ni di balay na sutuan. Ni ka nagsubsub lilito Sarina. Ay sus! Anya dyan maur-uram na yan! Ay sus apa! Di balay ni Uncle Carinyo. Inuram ka nun ni Sarina. Anya! Abay ka no! Ay, diya ka mo nagapadan sa ano? Ay kahit, ayan ni Uncle yung ay! Nakaruwar ka day, di na balay na! Ay hapa! Wanante, iso ti kadwa damang sabsab sa bitapoy. Ay! Naimbagatan na sabsaban na dagos. Diya la kusina tinarugyan na nauram. Ay nasuto ka na kahan. Pangasim. Umay mo sukunan ni Sarina di balay. Ha? Madyakon. Tiyak kayatan na niya babae. Gam di na kayat ti pumanaw. Umay mo sukunan barok. Kitsure itinaramid ko. Diyak ang wakas niya na niya babae. Ano sa mangkal tayo taray mo nga raw? Madyakon ka na kan. Kayat ko na sinaan. Ngam di namat kayat ti pumanaw di balay. Kasta unay pa nagbabawi ti ulitig ko, ngam talaga adjakon nakibiyang kadakwada. Nadamag milatan na pimanaw ni Sarina asana nagpakada, kat nagawid kanon iti lugar da. Adamot pagsayaatan ti panangagaw ni Uncle ko iti nobyak kanya kidi. Tano sana napasamak dayjay, nalabit, ingkasar kulatan ni Sarina, kat jak amo, noanya ti sitwasyon mi ita no bilang nagasawa kami. Nagaramak nga ron iti sabali, kat iso ti ingkasar ko. Kat ita adan duang anak mi kat naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, tuy gaya mo no kapsat mo, Soto. Pagyamanan manan, tingkay panagdangag iti sabalya pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script, kan para iti drama, iti gayamyo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagina ka na kayo amin. Hello everyone! Matutudong aldaw, anad kumalatay titunggal maysa. Manipod ka ni Kabsat Jana, saan napud no anagan tintay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Jana. Dear manang biyanang, nasapa na balutina kat gaputa ubing pay tilangana, adulat tadag itagrayo kan kuana. Jak kumakayatan ang makirelasyon ti inak, nga maagpilit mat. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Nanang, makiasawa akon. Apay, adan aya urnong jay nobyo manako. Adda ka numot na nanang. Uri simple lang akasara. Tinapatag, makapagsimpa kami ka ni Roy. Ay katuwan na ada kayo mutan iti ustong nga edad. Ibagam nga rod iti nobyo, tadumanon dan.
Wan nanang. Hey, pakaragsakak launay sikat ti agbaling abalayan ka, ay may. Ti pagsayaatan na balayan. Agiin na si Diglaeng ti babalay tayo. Nalaka ti agpakasar no agkakaruba dagiti agkasar. Wan nga raw. Amom, jak ni namnama sikat ti agbalin nga abalayan ka. Ay, nabayagin nga agayan ayat dagiti anak ta. Diyak pa'y pulos na puutan nagapad abalayan. Iso nga amok, iso da ti agkagasar. Wan matket di Ang sayang. Ha? Sayang ti. Sayang, tanaunaan da ka. Ha? Ay, naunaan datang ha? Ko ay, awan gaya. Basta, ada ko maibaga ng mabainak may na mangibaga. Ha? Anya day ta aya abalayan. Ay, basta, mamuam tumatlaang. Kupi-kupak pailaang. Ang ibagak tumatlaang abalayan. Roy, intag sukatan. Masikuranak dito'y gaon ko. Tagaangan na. Sige nga ron, mapit lang, alalayan ka dyan Agsublit amatla dagos dito'y lamisaan ta. Apaman ang makasukat ta, Roy. Diyan kita ni nanang. Nalaing mo't gayam magsala. Ay na, kasta ti paglaingan ni nanang. Man nakisala ka nung amin idibalasang paikot. Kanure adan asawa kan anak na makisala lat tanok wa. Awan mo't inananan. Saan nga ta amabanog? Ay na, nairwa mo ni nanang iti kasta. Adun tupay ti atiw na nga agtutubo ang makisala. Pati pa nagkawkawis na kaslag tutubo. Sexy matlat ta ni nanang nga uray bumakutay. Naasikaso mo ngamin iti bagina. Nalaing agdala. Wan nga raw. Manot tawan na naya. 52 nan Sana madlaw. Kaslag tawon lang ti 40. Huwag nga ron. Nagado ti mangipagbaga kaslag kabsat kami kanulaan. Ne, madlaw mo di lalaki akasalsala ni nanang, Roy. Itay pa'y aday tati mangisalsala ka ni nanang. Kasla very close dan nga agsalsala. Wan nga raw. Nene, nag-sweet damot tayo. Ay, inaksanawa ni nanang Saan rin? Bay amakisala. Tasag paminsan mo't lang adapasala dito yung lugar tayo. Nalpasan ti kasarta dyan Kamaw dyan agasawa tamot langay. Win nga Rod. Ay, nalpas matlangan ti papaskan tayo. Kasano ngay? Agawid tayo di balay? Ija ti pagnaadan ta? Awan kadwa ni nanang no pumanaw ta dito'y balay. Dito'y talatan ang agnaad. Naimbag ka dagiti dadakkel mo, dadagiti kakabsat mo ija kakadwada. Wan matkat di Alang nga Rod, no dito iti kayat mo apagnaadan ta, sikat ti masurot dyan Ada ni nanang mao dyan Awan pa'y mo, tatang. Apay, aday bagayo ka ni nanang? Ay, kuha. Adala ko maitid ko kinkwana balasang kaw. Ha? Anya day tangay, tatang? Ay, kuha. Intong sumangpot langan. Ada diti bulsak. Ha? Apay, basta umayak. Awan ni abalayan. Jak nga Rod, amo no sa dino ti papapanan na, tatang. Kanayon ang marabyan. Papanan na nga tangarod ngay. Alang araw. Baliwak tumanan ti umay balasang kaw. Oh, naggapuan nyo nanang. Nagturukan nyo iti rabi Kuha. Ada na panan mi kadagiti gagayim ko. Ha? Sige, tagpulesa. Ta iturog ko man biit. Ay, po na po yata nakatalaga. Ala. Masansanin nakastatar aramidin ni nanang No daduma, marabyan na sumangpot. No daduma mat, saan nga gawid? Pagturturugan na nga ta talaga. Awan ka di pa dyan Ay, awampay mat Roy. Simang pa man ti binulan kon. Anya?
Kaano nga tanging nagsikog ka? Makatawanan nga agdandun nata. Di tamot lang makabukilan, bakit? Wen nga rod Angam di ta mapukawan itinam na malakay. Patsak nga agsikugak tumot laeng. Nani? Ha? Agbakbakwar ni nanang. Apay nga tan? Ala, ay na. Simruman nga tatay migraine nan Kasta na nga no kumaro ti sakit ti ulo na kat. Kasta ya? Ala, inkang harod alalayan, takaasimod. Sana migraine da ito, anak ko. Ha? Anya nga rod ngay nanang. Mabain na ka, mangibaga anak ko. Kababain na talaga. Ha? Apay? Anya tibahin niyo? Pakawanan na kumanak ko. Nailaw anak mo. Kunak ano saan nagbunga day jay. Ay, di kay maawatan nanang. Di na ko mga gurguraan awan. Sorry. Hanggang ada boyfriend ko. Kat naminadaw na nailawaan kami. Ikat kita masikog ako. Anya? Ay, di kay man mangrabak nanang. Saan man anak ko? Sana ka mangrabrabak. Masikuga ka talaga. Nasuro ka makabulan to inawag. Anya? Asino kumamo tinobyo yo? Jay, naamamok idi kasariyo ka ni Roy. Anya? No kasta? Nabayagan nga danobyo yo? Wan, ngaminlimod ko laeng. Ta amangan no lapdanak ama ki boyfriend. Gamit na ta masikuga kon. Kapilitan nga ipudno kon ati amin kan ka. Ang asino ngay day ta, Jerry? No, nakita yu idi, tay lalaki akanayon amang isala kanyak idi kasaryo. Barkada ti kabagyan ni Roy, ni Jerry. Anya? Ay, manutawan na. Kwa? Kagudwa ti tawin ko, anak ko. Kagudwa? Mas natangan ngam da kayo, kasta ka day? Ubingkit di, Jana. Inaunalat basit ngamsi ka. Mangibabay na bakit? Bakbakitan lang arudan ng makiboyfriend pa ilaang. Sapay masikugan. At daditan dyan na. Aklo naman ti amin, masikugan ni nanang. Dilagbayin. Sapay masikugan. Anyalat sawan nagiti taon ngay no mamanda masikug. Ay, makapasuron. Anyat mabalin mo nga kat ubing payamot ni nanang. Ubing tatikas dayan. Nasuro ko na 50 titawan na. Nagsikug pa ilaang. Bakit? Aging ka nga da binulang ti babae. At dapay posibilidad na nagsikog. Kan balumot ni nanang. Basta masurunak. Jack amo ti sawag. May stress akroy. Garang ganjang magayam di katugang ang manakaw. Awan mo't binakatan kan ayat tatang. Una nga nagpasikog pa lang bakbakitan. Awan da kas na tatang. Kan nagayatan na mo't dayjay. Awan pailat anak ni Diana nga anak na. Nga may sukat tinagsikugan. Maadaan kaming tulat na iti anak tatang. Sana na itati puntok. Jay kinagatal ti katugangam ti ibagbaga. Bakitan ang nagpasikaw. Nasakit tinagamyaw ta nagtinag iti sabali ni nanang. Amok aratang kurso na dayaw ni katugangak. Pakpakawan mo ta. No agaramak tay ubing sana tay bakbakitanan. Ubing paimat ni nanang 50 na lang. Bakit ti kastatawan? Ti mako na nga obeng. Kat dagitay agitawan iti 25 nga agpababa. At damat punto ni tatang iti imbaganakan karoy. Pudnumot ngamin. Imbes sa siyak kumatagsikog. Ngam saan tayo sumutan tinagsikog. Amo kasakit lang tinagam ni tatang na jay. Tanaunaan da. Madlaw ngamin na kursunada na ninanang mau. Anya? Akin sana bali. Ta damat mako na anobyo na. Takdiran ng sama ti sikog ni nanang. Diyak mo Ay, masurunak.
Anyalat iba ga dagiti taon ngay no maamwanda masikog ni nanang? Akit ba'y am ti saon nagiti tao Tinapatag. Takderan ti nobyo ni nanang ti sikog na. Madlawan ti tiyan yo, nanang. Anyat plano yung itinobyo yung ngay. Di ka agkasar. Ay, oray saan ang ti selebrasyon. Basta agkasar kayo. Aga-abroad pa ni Jerry, anak ko. Dandanin ti flight na. Inton agbakasyon, isuntok ti panagkasarmi. Kaagkasar kayo pa nga umunaan, nanang. Tapnawan pa kasarsaritaan nyo. Ay, awan baby, ang kuno niya man ti ibaga ti tao kanyak. Saan ba't nga isuda ti mang pakpakan kanyak? Ken, sa anak, apa-apektaran kadakwana. Nanang? Kuna ni Jerry, inton agbakasyon ka no, sa kaminto kasar. Ni Jerry ati masurot, ta isukat nga rod ti lalaki. Nanang, lalaki timpas ngayo. Wen, anak ko. Nika, anyat sangitan nyo ngay. Di ka sangit atane, kan anak yu pailaan. Kasano aja kag sangit. Katimawag ni Jerry. Agawawis kit din, tiawanan bain. Ha? Apay, anyat yaw awis na, nanang. Kasar na Ha? Kunak mano da kayo ti kasar na. Ulbod gayam tayo dyan lalaki. Manangal lilaw. Kalpasan na sinikugan na. Pinagtalikudan na ko na. Ay, nala, baybayan nyo no di na kayo kaya. Di yun ikamat ti bagiyukan ko na, takababain. Uray ko mano saan nga ubing ngamda kayo. Hanggang kasanod nga iti anak mi. No kaya't yo, ampunan min timpas ngayon, nanang. Ha? Mayat kayo? Ipampun nyo ti anak yo kada kami nga agasawa? Lakay, pasensya kan no jak na yung man adagos kan kada ito'y. Apay no ampunan tati impas ngay ni nanang. Naibagakan ko na daytan. Ay kayat ko Ang naimbag no umanugot ni nanang. Kat ay wag Naku na naman panunutan na pa'y nga umuna. Ngampatsat nga umanugot mo't laday chay. Ay eksakto naawan pa'y mo't anak ta. Barang no iti panangampun ta kat maadaan tamatan iti anak. Ay na, sapay la ko mga rodroy. Sa bagay, awan sabsabali iti ampunan ta. Tamis mo akabsat ko, Roy. Ampunin nyo nga rodon timpas ngay ko. Ta tinalikudanan ni Jerry ti anak na kanya. Jakon makontak ti awanan, pain a lalaki. Ay, agyaman nak nga rod nanang Sana bale, awan mo't sabsabali. Mismo akabsat ko ti ibilang mi nga anak kan ni Roy. Ay kaawan kan sumre ka kiti trabaho anak ko. Jak masango ti agaw-awir. Anya trabaho ti sir kanyo ngay. Para lutong iti may sa beer house. Kat amangan no agistiin hak iti pagtrabaho. Awan ka di pa, Jana, bakit? Saan ka pa masikog? Ay, awampay mo. Adaman binulan ko. Kasangsangput na. Kasta Hala, di ta mapukawan ni tinamnama bakit? Dumten tulat ta. Saan pa'y siguro nga ita? Ay, wala. Sana bale. Ada ni baby aliwliwata. Kabayatan ti panangururay ta iti anak ta nga agtao da mismo kadata. Uon bakit? Okay. Kumusta ka numot na ni nanang iti ayan ti trabaho na? Di mo't agaw-awid ay. Agawid to kanumin to numay alawas. Ada kanu makadwa ng agawid. Ha? Sino ka nungay? Diyan mo di na mo imbaga. Maamuan yun daw, kuna na mag-ilaan. Adda kadwa kasi mangpet anak ko. Joel, iso ni Jana nga anak ko. Naimbag nga oras mo, Jana. Kastamad. Ala, sumrag kayo. Sige tayo nakitaan tayo lutlutwag. Sino di kadwa ni nanang si Mangpert, Jana? Tsaka mo masurunak manan no kastoy laang. Ha? Apay manan aya bakit? Atapok nga ang mga nonobyo naman ng daychay. Anya?
Ay kat awan takas na. Basta barulakit di. Uray pa'y baro, masurunak. Saan sa matatrabaho ti ginagara ni nanang ije na panan na? Relax, di ka agong ungit. Aw-awatam latan ni nanang. Ubing pa'y ngamin. Ubing nga, bakbakitanon. Nasuro ko na 50 na nga makinobyo pa'y langamin. Sana nadidigra iti nakasikugan kwa na. Bumakot ni nanang ngam saan ngagnak-nakam. Di mo pala sigurado no nobyo na dayjay kung saan. Ay na, saan na basta isang put dito'y balay no saan na nobyo. Nobyo na dayjay. Kunak tupay kat. Nagparik na kanya ka nobyo yu ti lalaki akadwayo si Mangput nanang. Ay na anak ko, maawatan na ko ma. Kasapulak mo't atikad kadwa. Tikat ako nainay ko. Okay laang ko man, no saan manan nga ubing dyan nobyo yo. Maditi lakay, tamabiit amatay dyan. May mayat day ubing tanapaot pa iti panagbiag na. Ay, no siya kamay sa oray saanan. Di kayon makiasawa. Sinahan nyo kay dinday dyan lalaki. Ay sana mabalin anak ko. Ngamin, masikuga kon. Anya, apay nagpasikog kayo manan. Ay, tiyam mo ka awanan. Ta bumakita ka nga ruday. Nang adamo manay. Ang sana balay anak ko. Sana kon nga itarayan ni Joel. Tatderan nan ti sikog ko. Unay kayong matan. Diyak pa'y lang nagsiksikog. Nga masikog kay manan. Jana, bumuludak man iti kwartam anak ko. Nay, pangusaran nyo iti kwarta nanang. Ay, surutok ko man ni Joel ijay lugar da. Imblak nak mo't ngaminan. Jakon makuntakan ako. Apay, nagapa kayo aya? San mat? Ngam ko na nga agawid ijay lugar da. Tayaban na dagiti dadakkel na tadumanundan. Ang gamawan mo ten. Sabay, dakkel agatad jay inala na kwarta. Nasuro ka 20,000 pesos. Anya! Anya nga di husto di kunak. Pinanawan na kayo man ng tinobyo yo. Nalan anak ko. Ikan nakiti kwarta ta surutok ni Joel. Pangasim. Anya turong-urong aapan nyo si Mangput nanang. Ala, sumrag kay Mampay. Kumusta tilakad yo? Inalilaw nagtay jaya Joel. Ada mo gayam asawa kan anak na. Kinsan lagaya masyak ti sinikugan na. Talo kami sinikugan na. Ay na, diyak kayatin tagsaw nanang. Tamangan numasakitan kayo laang. Iso sige, isangit ulatan. Anya ngay, anusan nyo Natangkan mangamin ti ulo yo. Nabayag ba't basitan nga tintin lata dyan. Apay nga ta, aditang matlamad daanan ni ti anak. Ay, wen nga rod alakay. Diyak man amon no apay. Apay no pakita talaga ni ti doktor bakay. Agpa-check up ta, tapno ammo ta ti rumbay nga aramidin ta. Babae timpas ngayon nanang. Itata nakapas ngay kayon. Kaya't yung kadi nga ipaampon manan kada kami timpas ngayon. Apay, kaya't yu aya nga ampunan manen timpas ngay ko, anak ko. Wen atan nagpa-check up kami iti asawa kat. Ay, siyak gayam ta da diferensya na. Iso adi ka maadaan iti anak nanang. Anya? Iso ano kayat yu? Ampunan min timpas ngayon manan. Tapno babae kan lalaki ti anak mi kan ni Roy. Ay kat, ay da kayong anak ko. Basta di yu baybayan ida no bilang tawa nakton. Sana bale, ta kabayatan na napigsaak pa'y. Tulungan ka, amang padakkel kadakwada anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Kat pasensya kayon no nakangag kayo kanya kitag kakasakita sarita iti kalabas. Ala, lipato munda kita anak ko. Mabainak lang amin. Kat agyaman ak. Time pa ayanda kami iti ampunan mi iti manugang yun nanang. Ala. Basta aywanan nyo anaimbag dagita addim, nga agbalin nga anak yun.
Da kami nga rod kanila kahit tinang padakkel kadagiti dua kakabsat ko ngayon bilang mimuten nga anak. Naragsak kami iti asawak, tauraysan kami anay paayan ni iti anak, at damot ampun mi nga imbilang mi kaspodno nga anak mi. Katita, agis iskwelan dagiti anak mi. Kat bumakit matan ni nanang, kat nabayagan asaan anak kinobyo, tanadidigra iti naramid dagiti ex na. Alakastan, tuy kabsat wano gaya mo, Jana. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, di sa balimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod ka ni Kabsat Rohel, saan na po nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Hello kada kayo amin, welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Rohel. Dear manang biyanang, jak ilibak asyak tay lalaki asaan amapnek, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nak ta asawak agbalbaliwak, ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagapgap wamanan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain lak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, Rohel, a babaero. Aguli magkakunak mo. Oh. Umay ka. Ala. Mapantay ito silet. Dalasam. Manyaman ti sangsangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu, ha? Ada manan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijarwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain nga ipagpagak. Asinaamon da jay aruhel. Anyam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Isu nga road, apanawa mon. Sinaamon. Akon sumisyon mo lati ipapainakin ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kitaam man talangam, kitaam. Nagkutungkan, bimakit pa'y tilangamon. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw da sinaam? Ikak pa iti last chance na nanang. Barang sinaanan da dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala ka sa sarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat ba kayo? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtung palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadyak kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mo't ipanaw da kita anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day jayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohel. Namin adun nga daras nga pinasakitan nak. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Ington kwan adamanan siyaks mon. Ulit dalin. Maudin day at chicks ko. Promise. Ay na, Mala. Huston dalin, wan. Di ka nagsangi. Mala. Umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati ang nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko na. Asika ti last. Sika ti maudi at chicks ko. Di kan nayunan. Kan isukat at chicks ko, Janin. Sabay ko mga ruda.
naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wan, mahal. Promise. Si Kanti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Si Katay ayatan. Ti love ko. Asawa ko lang iti papel da dyan. Ngam si Kati pudnong ay ayatan. Agama na, Ruhel. Promise ko man. Si Kanti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaara matuuray sa... Hello, Janine. Apa yung imawag ka? Adak pala dito balay. Anya to, Rasen? Kunang adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya kan, Janine. Naladawak anak kariin. Apay? Napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti na ramid, min. Jaklaang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapay at di na kinawagan? Jak kaya't ang malisturbo ka. Alan taamangan numangag nagtasawak sa nabali. Agdiritsuak di tayong tunmalam nung madismisak iti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wan, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapad-patripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasurun nga, Rod. Napuyatan ka no, idirabi eh. Anya nga ta tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasurun na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay toy. Awan karibag nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na tayo dyan. Di wala man nagpatpat na, kasaan da maturog, tagasawa dakit nga ron. Tek sakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditikas na pang panunutim Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kasala si Kamit, tenti original nga asawa. Di namot nga minan ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan laeng nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siya ka no ti pudno ay ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan dati amin, tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da, kesyo napilitan dala ang anak ikalaysa, ken daddo mapay. Agtang nga ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padaksan ni Rohel. Taagpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-tawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel. Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, ano daw, Rosan? Alas 11 iti rabi. Ala, apay nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo itong tinaturog. Diyan nga rin kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apay nga simakit mo itong saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumuruman nga tanti sakit si Saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay no kasta, bawal tibukal ken ka? Wan janin. Anay ko. Nagsakit mo tanti Saka ka. Kat numarigatan ka, magnao, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron. Marigatan na kang magmaneho no kastoy. O sige, intun bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka. Barang pumipyan malamdama. Taagawid ako rerabihin. Apa, nakmanin ta asawak mo siya kagawid janin. Sapay ko matamaawatan nak. Wan. Anay ko.
Amay. Amay ko. Ni, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Amay. Kan, anya turasan? Nagkapwa man na naya. Nag-istambaya ki Jibalay ti may sa katrabaho akbangin. Tas imuro ti sakit ti sakak. Anya? At tas hindak amay kontra ti sakak. Iso asimuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itaamot namin ati sako. Medyo limtag pa yun eh. Ah. Sige, mangan ka nga rudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabahwak dalay. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na aging baganda ta sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Asawa kakat nga rod. Dito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rin na iti bagim. Siyak ti mga asasi kasukan niya. Way, amok da kita rigrigat mo kanyak dalay. Di ka matanaga. Amo matgayam, ngam apay nga ron nga agsishiks ka pa lang. Las day-dayin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagiti anak ta, kat ko ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidon ti kasta dalay. Nagbalbaliwak na nga rudan. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpat gakunin dagiti anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may manan ti bagbagimin. Pinakawan mo manayin. Madamdama, agbabawi kan tumanayin. Oh, luklukwen na kalajay asawam, anak ko. All-ulawad na ka. Saan matkit di? Tamariknak matno sincere pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkit di nga agdaw-daw at iti pamakawanok wa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kaya dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mga agpaiso dalay. Para kanyam dito nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpabanglok. Manipod tadta. Rugya kung tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isuksukat. Ay, nabaybak namin ti bagik iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapul nga agpaubing kan agpapintasak. Ne, di ka trabaho akto mo awag. Ha? Ayan na, kitakman data cellphone mo. Oh, kita ka man eh. Pari dagol tinagan ti mo awag. Ito, Sino nga data nga paridagul? katrabaho ak nga ro. Mabitlaan nga. Song batak ti awag ni pari dagol. Mapanang ijarwan. Narigat ti signal dito unag. Ayan mo nga'y, Ruhel. Ururayan kay tay pa lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan eh. Agpulgasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa namanan, Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalay. Mapan mi kitaan yung gatahangan na alugan na. Agpakpakuyog ngamin kanya. Ha? Kat, agarmusar ka pa nga ron Saanin? Ija ito. Ta sigurado apakanan nak ni pari dago. Sige, agpulis akong. Ta sapaan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madlakad ti linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagusto ak iti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayaman day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo, mahal. Intong pangal daw, bukil man ang tilutwag asidanta, oh? Kaimasak ti agluto. Iiwasak pa iti bukal.
Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanin ti sabadi ang maluto. Day talaeng. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ti ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin na kung dagiti anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasyarida. Simro man ang tisakit tisakak. Kanay ko. Ruhel, adu pa'y tial daw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Dasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidam. Ilutuan ka iti adu abok-bokal. Ah, si Kaman? At ang sakit tisakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taakas mo dagita. Loka ka talaga, Janin. Pumuspusan ti pa nagtali na Ed ni Rohel iti dagos mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti sakan na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa'y alagawin nga kaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagos ko. Ayan na ka numanon ngay. Ada ka naman iti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman nandiya sa kana. Isungahan pa nga makaawid. Insend na mati picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no diya katrabahuan na. Nasukir to mo nga miday asawam. Amo na maipare ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Diyan eh, agawid ako. Ikarigatak tagmaniho. Or-orayin da kong dagit anak ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagit anak ko dyan eh. Orayin tatuong nga panawan. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Ay sus, saan na mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, no maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidon ti kasta. Ni, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay mayak, tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak tay ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Away magsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kayat mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igata nga mitibado na. Hamong ala nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Di ko nam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riripok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagit anak ko. Abay nga yakas na ti bagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Abay nga yakas tamaten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay din yaman nga oras. Ditakan! Bagti
Titay dya babae dalin. Di mo patpat yun dya. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Kumanaw kami Rohel. Ah. Itad konti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lang tamat gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isong awan mabalin ko. Di ta kumamo panawan atalin. Di mo ipano dagit anak ta. Maasi ka kumamo kanya. Ayaw ba mo niya shakes mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Manawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janine, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapu iti naramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga gar-aram kinkwana. Ha? Panangkunak, lipate mo gayim ko. Tadan sa bali anobyo na. Simpahang mo tantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa din no abanda ti ayan dadalin. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamdak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa din. Di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunat, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonum kumaday ta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taim panawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tayin black nakmutan iti social media. Manipod idin, dya ko nagsapul iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak ken dagiti anak ko kanyak. Kataging gayta, si uurayak latta iti pamilya, kat sana kamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, ken dagiti anak ko kanyak. Alakastaan, tugay mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, ti maysa kabsat, dito'y drama tayo. Hello, naragsak ngal daw iti tunggal maysa, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aldrin, saan napud no anagan, tintay i-drama. Kasi manti ko na ni Kabsat Aldrin, dirman ang biyanang, agbaliw-baliw ti pangedeng ko, jakman amo, tano andaing kedeng ko, pagamuan tagbaliw latan ti panunot ko, banaga pa kaungong takit ti padak a tao. Gatap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Agpagapas tayo nintun bigat, Aldrin. Rumwarat tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak tun kadag iti manok ko. Sigurado ka? Tapno amaw no di akong gumatang iti ipasidata. Una nang, siya kung ti makamu iti dayta. Maalang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talo. Ta adudang nga gapas. Una lang, di uray lima. Nakaluto akaw niti inapaw y Aldrin. Naparti mo tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nakmoit amang party kadag iti manok ko nanang. Sapay nangina tinitiv a manok itan. Sayang no ipasidata yung lang. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakalutaw iti sidaun da. Di kayo matanagan nanang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison ilutun tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mapalinay. Ayan niya kamuitain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulatan mangukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, alala. Inka nga rudon lutwain. Tanay, pangaldawain.
Kababain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't amabali na partyan lagi tay tarakin ko amanaw. Ta mangukukop da. Di bale, tayin to na minsan, mabalinan ama party dagi jay. Ayapan da kay tumanan inton panagraraep. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkal, ada mo malako ang motorsiklo. Brand nyo, wano sikanan. Oray sikan hadlaang angkal. Takurang ti kwartak no brand nyo talaag. Ada mo tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano ka no nga angkal? Nalakalang. Kasla na kuna na iti akin similang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka, tamapantay di balay ta. Uwan man angkal. Nagapwa maldrain, namalman kamay. Napan ko kinita jay ilakla ko da motorsiklo nanang. Apay, gumatang ka, iti motor mo. Uwan nanang, tanay bagla pagluganan no agpaili. Uwan no adda papanan. Ay ka, makaamo ka anak ko. Kano ngay nga alaam. Inton bigat nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sa pay mo na kareng. Apay aya, ada ibagam. Nagpagpakuyog namin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayada na. Tayo mo tao nagagatangan na. Kamdya mo na uray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabitlaing nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Na, nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga dalakad yu ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ka no nanang. Ne, kano mapanyo ka nugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kenkwana, idi kalman. Ay, nagmadimag nga ro dyan na itagtagainap ko di rabi nanang. Na itagtagainap mo nga. Naidong paro ko ka no di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon na agatangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Uy, mapalim mo nga ibabawi nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka adya tulagan me. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangedeng ko. Lugan lang ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas ti na itagtagainab ko di rabi. Ay ka, anya nga ti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ko. Sapay damnaman na agatangam da jay. Kat ibagayo lata na, alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayo ang nagbabawi ak. Si Kanti mapan mga ibaga. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagriga mo ti mga namnamay ti awan. Akabay, awan ay ti karbagak nagbabawi mo. Na, Aldrin, anyat kasurun mo asimang pay. Na, Ay ako. Jay kanakan ti asawa ng gala. Gaputa yung babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila yung bagbaga na kanya. Masurunak. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna. Kat sigurado agatangag. Na, adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay maditag babawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan
Apay nga men, makitultulag ka, no di mo gayam tong palan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Ah, Nagmading arot ti na itagtagainab ko. Adda karubang ang agbabawi, tadyak kayat ti maisagmak. Nalala. Husto nga rudan, di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan, sakbay makitulag ka anak ko, siguradwang pay nga umuna, no final ti desisyon mo. Tano alanganan ka pay, di ka pay la makitultulag anak ko, nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan, di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya, ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika, lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kaya't ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaws, taado ti mabalin ang maaram dita. Kanya pa'y lang aruti kuko am nga insan. Agaram kan at ang mga asawa ka matan. Huh? Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga asawa ka kay di matan. Tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Tapay, asino ti oray? Kita damot tantay mangkasar ka na kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Ay, jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Ay, sos. Mangibaon kan iti mang surot yung kwara iti balay ta. Wen, uncle, adabi na min. Unay ka na niya taon. Di lagbay nga isula mo oray. Barang paumayan uncle. Oh, Yaldren, ay abandakan. Si kalat mauray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Adda tay umay mangsukon ken ka di tarwat. Uray sudan dagabay nana. At dagayam lakad ko itang agsapa. Anya, ay naanak ka. Mapan kantuan, umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo't gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laeng. Agmarcha mo gayam. Ay, talaga mo da kasta, Aldrin, anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Abay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti daduma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang ka. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa saan alas minute. Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmarcha gam kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaeng. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan, wadda katulag mo, kat agbabawi ka, ibagam iti nasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sinsin. Madama siguro karbang ang agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan ano, guraan na kasinsin. Basta siya, sinurot ko lang tirignak. Tanariga mo't numapilpilit aklaan nga agabay. San aya? Nala, jak ko nagsaupa, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin, anak ko. Awan planom ang mga asawa. Mapanan, titawain. Ingari kiti bagay ajak mga sawa na na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho, Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatin. gat uray mabadak ang.
Awan bibiyang da. May sa, taawan ka apak. Tanong mga asawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Dak kahit digasta. Ay, ka anak ko, normal laeng ti agapa nga agasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglaklaka la baron. Agbaa kakon. Adda masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kan siksik. Saan siguro at taga dito'y dayta? Lini. Umis-isim mo't ako mitkita kanyak. Kumusta, Aldrin? Amunak man. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kitahan nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siya nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminis ta rupa mon. Awang mo tindag iti nagdatakila ka murum sika. Wen, ta pinaagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, ta nabannog ako nga agtrab-trabaho di Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Kakadwa tayo manayin. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Oo, di ka man Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan gusto keng ka. Jackpot yan. Saan man? Pudno ti ibagbaga ka, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Oh, sige ngay. Nangasawa kan? Nagpadatang arod ano kasta. Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pilat ko ngay. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakid di Sandra. Ha? Di nakman rabakan, Aldrin. Anya kumamot nga iti kinayat mo kanyak. Kat di nakto pa'y panpansinan, di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti dayjay Ngumsan itan Sandra. Makayawanak iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ngaminay. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo inton malag. Ay, kat. Uwi na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarungkaran ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin amanugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway doon dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka barawakas iti kunam. Saan gaya mo nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kahit kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, nana. Nay, si Kamagaya Maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko kuma-arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw tayo bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay saan? No kayat mo, panagnagak dahi ta. Babaan ti panangikasarkon kan ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kamay. Ay ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigaten ka. Iso
Sige, aklonan kan. Yes! Ang yaman nak Sandra. Ay, basta ati maharang. Awan ti ado pakibo na. Ang kasartan Sandra. Ay, kat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin. Kat kasano ngay abalayan, nalawagan ti saritaan tayaw. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayaw, abalayan. Ayo, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Naalang nga raw, sapay kumatawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldrin na para iti anak ko. Nagagot ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingput mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laang ang tiurayan ag kasartan. Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tayo. Nasurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi kamot man eh. Si kakit tim. Kastoy mo ta talaga ti kulor ti kudil ko. Pimudawak laang, idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurom, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Ta amang ano kumaro ang umisip ti rupak, Aldrin. Ha? Alang around. Iibusan tanto yung ginatang tamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanan dagitay maparti ababoy, intun kasariyaw. Intun bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga rut ti maparte intun kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, nanang. Anya? Tapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain malan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo ka ni Sandra. Nukas tamo lagayam, di pa ila kumaan, nagbabawi ka Kat itala, umut anamiris ko dahil taoy. Diyak kahit ganti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak diya kasinsin ko apadi, nanang. Ay, saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta, Aldrin. Basta man diyakon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil taoy. Siyak tag-desisyon, iti para kanyak. Apay kasta lakalaka na ti panang ibabawinan iti amin. Adayamat kasta? Ay, pasensya kayo nabalayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisaritaan na saya at dito'y balay-abalayan. Payabam itan! Umunay ti amin, nana, Sandra, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Ganun dispinsa ka da kayo. Gapu iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko nga main, narigat gayam ti agpamilya. Madanaganak nga main. Taamagan no, agbisintulhangin ni Sandra iti sidong ko. Tas sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bagik, adyak to mga asawa. Iso ang napanunot ko. Nga, agpade aklangan. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Dayto'y mat! Anay ko, apay nga, agsipat kayo nga. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang? Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kuwana.
Pinagmultanak ti ina ni Sandra. Nagtung palaklatan iti kayat na mapasamak, ngam ti mapilitan nakmet ang mga sawa nga oray kontra iti rignak. Pimanawak iti lugar mi kat nagtrabaho akitayan ti ulitid ko, gas driver da. Agawi dakmet sagpaminsan, no daytay mapankuy ka ni ta allowance ti inak. At dalat tatay ugalik ngagbaliw-baliw ti pangadeng ko. Ngam saan na nakasi ti sigod anakaro. Amok met basita na kontrolan ti bagik, takanayon nakabagbagaan ti ulitag ko. Kat sakbay ang mga dengak, panunutak pa iti mamin ado, tapno saan tumanan nga agbaliw ti panunot ko. Alakastan, ti pagayam mo, Aldrin. Alagagayan, di tamanan, tinagpatinggan, ti sabalimanan, nakapadasan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo.